Ya mambo vipi? Shangiye kubatamu. Bya biri nababwiye. Byageze igihe cyageze. Uzikeje we naciye ahantu umva babibora vango man kugera gufata filime ngariko ngo ntiwibagirwe gushyiraho ngo OGB za Joy B ngo kandi ngo nuvayo gabariza ubanza tubanze kureba. Undi burano ushaka kumenya umuntu umenye wari we niba ari wa muntu ushaka kugira inama kibanzu mubazo uti se ahise ukurikirana ibiki ubanzu imenye binakurikirana kuko buriya muri biriya binakurikirana ni hashobora gukura inama yaguha burote utareba OGB za Joy B ntabwo nese yakugira inama y'ibintu akuye hehe. Yeah. Uyu umunsi wageze sinanababwiye buriya umuntu utareba OGB za Joy B buriya muntu nta inama yakugira reka yakugira yavanye hese kari nka byaye byo kujya gushakira amata kwihene kukimasa yaba yivanye hese atareba OGB buriya abantu batareba OGB niyo muhuriye mu nzira tubamenya siko n'abakobwa babimenye siko ujya kubatereta niko bambwiye amaji bakabanza bakakubaza uti se ureba OGB za Joy B. Bakobwa barabimenye. Yeah. Buri muhungu utareba OGB bako ni wa wundi usanga mushakanye ugasanga utangiye kwicuza impamvu mwashakanye kibanza umubaza uti se ureba filime ureba OGB za Joy B cyase na filime za Joy B. Kuko niho hana abantu bigira y'amasomo yo batabahaye y'amasomo yibanze ari basic. Yeah. Shari ndeba nanjye nkasanga nteye ubwoba nazi igihe. Bwa mbere tukiza abantu baratubwiraga ngo ubundi ngo ugomba kugikora akazi ngo nkuri ya muntu ngo nibiki ashamuna nyira muri byinshi jaho. Ariko undi buriya gukora ibintu iyo ukoze ibintu byawe neza nibwo nyine haboneka n'abantu bigana. Ese abantu bose twiganye azaboneka ba original biganwa ryari. Ntago bazaboneka. Niyo mpamvu bagomba kuba abantu bari original nka Joy B badakopera bakora ibintu byabo reba nkumbatayemo OGB hari hano mwari bwayibone. Hatabaye abantu se nkatwe ba the creator urumva habaho ibintu bishyashya reka da. Reka tuyitangire babwira ngo mwicare mwige mugani wa ntuza. Dutangira kuri no ndetse baratwereka madamu n'umugabo bari hakuri no madamu bino biryo watetse rwose birimo umunyu mwinshi. What were you thinking when you were cooking? Watekerezaga iki uteka bino biryo gashyira umunyu ngana gutya? Ati rwose unyihangane nakagobye kuba nambaye nitonze cyane. Bisa nk'ari umugore n'umugabo rwose hano babanye ariko umugabo ahohotera umugore we. Looking at you. You were flirting with him. Nababonye wowe nuriya murinzi turinda hano murebana kana ko bujisho. Mwari murimo mu biki? Buriya mwari muri mu biki? Tell me. Mwari muri muranci nyuma mbwira. Atuva nta kintu cyabaye. Atubadasa kukwegisha isomo. Ikigabo kibanye n'umugore ariko kibukubita. What is that? We ibyo nibiki? Cyano cyaryamye kandi kiri ku kazi kiba kigomba biriya bintu uri murabira biri hara kuri kamera. Umva ati bimeze neza ariko biriya ni ibintu biba bareke barwaye n'umugore n'umugabo. Ati uko tari karimo nabo kubita. Urabona aramukubise yumva ntabwo ari we. Aho gurana umugabo wiwe boreka ibyo bukora byose ni umugore we. Atuva impamvu twishyurwa hano ni ukujya gucunga umutekano hano. Urumva ni gute twabona umuntu aho hotel undi tukamureka gakomeza kamuhohotera. You are right. Atuvuri bukuri. Ariko nubwo uri bukuri ni giye akazi bivuze ngo nanakwirukanisha. Bivuze ngo rero icara hano ubundi ukora akazi kakuzanye urebe nibikurebe bitakureba byihorere. Please excuse me. Hakurino wa mugore we ejo aza hakurino atuva.
You have a parking ticket. Hano ufite ticket. Ayirebye yanditseho tuva nagufasha niba ari ikibazo wumva ufite nagufasha. Uyu ni wa mugore weje batweretse twabonye arimo arakubitwa n'umugore wiwe n'umugabo wiwe. Umugabo wiwe ni uyoboye kiro kigo cya hano abamureba n'umusore n'uriya mwari muri kubona aryamye n'ibiki. Nabakozi buriya mugabo uno n'umugore wuriya mugabo. Rebe I saw everything. atuva nabonye buri kimwe ejo nagufasha. Niba rufasha ushaka nagufasha. Bakiraho wa mugabo wiwe ahitaza kandi umusekirite ejo arimo n'ubwira uti nababonye muri kumwe n'ura musekirite n'uyu uri hakurino uti nababonye ejo muri murareba ibintu by'akana mu jisho n'ibiki bura ntimwarimo muranca inyuma none kwino ncuro arabasanganye. Rebe uyo tazinga ibyo bari bamuhaye mu ntoki. Mukundwa ari ikintu se cyagenze nabira. I really want to pass for dinner. Ikumva twagenda tukinjoyinga dinner. Make it the way I like it. Bikoze uburyo umva ubikore uburyo mbikundamo. Iri joro tubonane. Please let me help you. Atumva mugore cyase umukobwa ariko amufashe. Are you sure about this? Kubona wamfasha. Subiza marinette yiwe. Arikomereza. Sasa umugabo amubonanye n'umusekirite umwe ejo arimo aramubwira uti nabasanganye n'umusekirite murebana ibintu by'akana mu jisho niko twayitangiye none kuri no ncuro ubonanye bwa kabiri. Akurino sanga tarantantan. Great. Byiza. I saw you talking to the guard when I left. Nakubonye uvugana n'umurinzi igihe nagendaga nababonye. Writing fake tickets. You were flirting with him. When? Nababonye muri murareba n'ibintu by'akana ko mu jisho mwari muri muraca inyuma. We nta kintu cyabaye. Kikura umukandara. What will happen if you cheat on me? Nakwereka ibiba iyo unciye inyuma. Kigabo hano gihohotera umugore. Nigisha nako mbwira bagabo mu nkurikirana yuko buriya umugore ntago umushaka nguze wirirwa umutungisha imigere n'ibiki. Umugore iyo mushatse abari umufasha gufashe mu bitekerezo byawe byiza ufite. You are right, I can't do this anymore. Sasu yaje yakurino kwa musekirite uti rwose ibyo avuga n'ukuri ibintu ntago nabishobora ntago nakomezanya nawe. Okay. It's okay. Byiza. Imeze neza. Mike. My name is Mike. Izina ryanjye nitwa Mike. Nanjye nitwa Julian. We need to go to the police, okay? Tugomba kujya kuri polisi ko bimeze. The proof. Dukeneye ibimenyetso kandi abifite. Hakuri n'amashusho amwe bisa nkaho hari amashusho amwe yavuyeho. Ibyo ntibibatungurerega amashusho kuko rimwe na rimwe ajya abura. Ibyo ni ibintu bibaho kandi bibaho mu kazi kacu ka buri munsi iyo tubikora amashusho ajya abura. Ariko iyo sako ntayikuziho. Iyo dukora akazi kacu dushinzwe tutivanga mu bitatureba se. Atuka wakumvisha kuva kare. Ubu ndakwirukanye akazi kavuyemo. I should tell your husband that you are here. Nawe rero ubuse mbwira umugabo wawe kuri hano uri niki. Oya. Ubanza nkeneye kugenda kandi urakoze kubwufasha bwose. Oyo rata iyo dukora neza baraduhemba. Bambuguriye agasaha ngo yuko ngo areba ibibera hano yarangiza agafunga umunwa. Where's Julia? Julia ari hewe yaje kuri umugore we iki cyasinzira kuri no. I don't know, sir. Ntago bizi ntago zano yagiye. Oh, I'm fine with him.
Ako ni gute sasa iki akazi kacyo gishinzwe ntikiye kigakora kiba kiracyasinziriye ute muhembere kiri gute umuntu agenda akagucika. You were supposed to be out here keeping an eye on things. Wakagombye kuba uri hanze uri murita ku bintu ureba ucunga umutekano w'ibintu ariko uri hano usinzira. What am I paying you for? Nkwishyurira iki? Umukoko nkwishyurira iki? Hari igihe ureba ikintu wishyura umuntu ukakibura kuko umuntu uba wishyura akazi ke batagakora neza. She's right there. Umva ikigaragara bari hari hasi. Ari hari hasi. Barambonye yukanke uratekereza wancika. Camera. You understand? Yes. Boss yagiye kwishakira umugore wiwe. Kisigara kita ku makamera. Kimubwire agiye hanahanga. Hey. What happened, honey? Mukundwa habaye iki? Kuri murahunga byagenze bite? Honey. I won't hurt you. Ntabwo ndi kubabaza vayo. Maybe just a little bit. Ariko banze ari gakeya. You should be Kubera kura bikwiriye. faithful to your husband. Wakakubaye umwizerwa ku mugabo wawe. Like the one in the park. Aka nakandi gasomo nyine nkaka kari naguhaye cyagiye hahandi muri parking. Ubwo ni cyagiye amukubita. Anything. You remember, right? Moses healed my daughter. Ibikomere buriya birakira utarika isomo ryo ni ngombwa riba rigomba kwigwa. Oh. Enough for the police. Atumva ibimenyetso birahagije uya muri kodi ibimenyetso birahagije kuba naguta muri yombi kuri polisi. Kumbi Jowe ibikora baramurangaje yahita mutamo. Kumbi polisi bari bayihamagaye. Kigabo hano cyahoteraga umugore wacyo. I'm glad you called us. Craig? Rwose ndakwishimiye waduhamagaye. The cameras. But don't worry. We'll take care of him too. Amashusho rega mwara yasibye n'ibikiri bikita ariko nta kibazo gihari turaza kubitaho. Thank you, Mike. Mike urakoze. That he was just like Joe. Turiya kumbi uriya uwo mwohoteraga nta nubwo yari umugabo wiwe ahubwo yari step dad wiwe. Papa wiwe utaramubyaye mu nda. Uti step dad papa ari bo step dad yamwita gukira. Papa utari wanyawe ibyo yagukoreraga ni kura birangiye. Atariko ngewe ntago nabashije kuba nahaba kubwa byose yagiye gukorera buri byinshi yagukorera nibyo ntabonye. Couldn't stand aside. Ntago nabashije kuba nahaba ngewe wese. Urakoze. Good luck. Harya step dad yamwita ngo iki? Amahirwe masa. Komeze enjoying ubuzima kuryohere. You had security guard, and I can arrange for you to be the one. Atuva dukeneye ukuriye hano umuntu ukurira abantuza ba security uti kandi ndumva waba umuntu ukuriye nyine aba security hakuri no. It's much better with you around. Kandi rwose nakishimira kukubona hano muri no campus uyoboye aba security ba hano. Thank you. Urakoze. Urakoze kubwibi kandi ijoro ryiza. Naho tuyisoreje ni OGB ndetse babwira ngo niba warebye no OGB kwayirangiza jya kwa DJ aho jya kwa DJ kwegereye ububwira uti ma Joy OGB nyinshi za Joy B kuko nabonye zikora umuti.